ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Умедворам ки соз асте, хуб асте. Худоро шукр, мо ҳам созем, нағзем. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки дидесе, и навор ай Тоҷикистона, не ки мо айни ҳол дар Тоҷикистон нестем, мо дар Россияем. Худоро шукр, рафтем Тоҷикистона, хешта бурора ҳамаро дидем, бо гаштем омадем. Пурсидестанд ки куҷо шуди, навор накардести? Хай ҳазор раҳмат ки шумо моро мепурсе. Хай ма хидма блогер намегирам, просто ман нағз мебинам ҳама хел навор кардан, чӣ кардана. Ҳама хел шумо дам мепардом. Хай ҳаст одаме ки тамошо мекуна, ҳаст одаме ки намефураш тамошо кардан. Дӯстони азиз, ман я чӣ гуфтанӣ будам шумода. Якта хоҳар ҳастай. И хоҳари мо оиладор, соҳиби 3 фарзанд, худоро шукр, зиндагиш 100%. И хоҳараки мо вақте ки таваллуд мешава, почош маиб таваллуд мешава. Ака ба забони чӣ бигирем, двойной вивах будааст. Баъд ҳарду почош гулак баромадагӣ ҳамхелӣ шудагӣ будааст. Вақти ҳамо таваллуд шудагӣ шуда, баъд духтарак 12 сола мешава, оператсия мекуна, духтарак соз мешава, хай баъд калон мешава, шавҳар мекуна, соҳиби 3 фарзанд мешава. Баъди соҳиби 3 фарзанд шуданаш почош дард пайдо мекуна. Вақте ки дард пайдо мекуна, дар Тоҷикистон оператсияш мекунанд 35,000 сомонда. Баъд аз 2 соли оператсияш почош бо дард пайдо мекуна, ай пештарашда бадтар. Ана ҳозир дар Россия гуфтесанд ки ҳамо протези мондагитона нодуруст мондагия, ай ҳисобе ки нодурустай, барои ҳамо почоҳо дард кардестай. Барои ҳамо қара и духтарака ҳозир срочно оператсия кардан дар кора. Оператсияи и 3 миллион рубл места. Барои ҳамо қара и духтарак мисол 3 миллион рубл надора. Хоҳиш кард ки мисол хай дар ҳами каналат якта видеочака парту яке ҳастай, мисол одамое ки хайр мекунанд. Мисол ҳами ман оператсия мекунам, хай духтарак азоб кашидесай, кадоме ки хайр карданияй, инами болои наворда ман мондагиам. Мисол ина ҳамин номеро да карташ привязанай. Ина ҳами духтарак Ашурова Тоҷинисо амида метоне ки чанд қае ки метоне мисол партове, иншаалло ки савоб мегире. Агар ки натонисте партофта ёрдам карда, метоне ки дуои хайр кунед дар ҳаққаш, иншаалло ки дуои ҳаматон қабул мешава. Анам хеле дӯстони азиз, иҷа мо меҳмонӣ рафтагием бо як дугонаи дигам. Хонаи Очаш меҳмонимон файруд кардак. Мо хонаи ҳамин дугона гем хонаи Очаш меҳмонӣ омадагем. Хай ман ира Очашам мешиносам, инсонои хубанд. Иҷа дастархон мисол ороста кардиянд барои мо, дастошон дарда набина. Анам хеле дӯстони азиз, ман шуморо ёд кардам, шуморо дӯст медорам. Ҳазор раҳмат ки шумо навораи моро тамошо мекунед. Дӯстони азиз, то охири навор бо мо бимонед. Иҷа мо ёвон рафтагием, ман ёвонам шумода навор кардагием. Хай рости гап мо Тоҷикистонда хушрӯ гаштем. Хай дӯстони азиз, ҳамин хоҳараки моро мақсад чанд қае метоне ба қадри имкон ёрдам кунӣ, иншаалло ки кори хайрай. Баъд дӯстони азиз, иҷа мо хонаи хоҳарам рафтагием. Ман 2 хоҳар дорам. Дар навораи гузаштаам гуфтагием ки мо дар оила 4 касем, мисол 6 касем, падару модарам, баъд якта ака дорам, 2 хоҳар дорам. Чӣ хеле ки медонед, хоҳари калоним дар Россия, хоҳари майдаким дар Тоҷикистон. Хонаи хоҳари майдакӣ меҳмонӣ рафтем.
خواهرم ماده من تو کرده است. انم خیلی دوستانی عزیز، خیلی خواهر ما دستوش درد نبینه، من توش به مزه بود. خیلی دوستانی عزیز، اینجا میتونه که گفتگپا природаи тоҷикистона тамошо кунед. خیلی من شما را نمیدونم، من همی هشم میره و همی من ای شهر ده قشلاق نغز میبینم. اینم خیلی دوستانی عزیز، مرحمت. تو ای انسان نمیدانی که در دنیا نمیمانی، تو را آید چون این روزه که اندر گور مهمانی. کجا شد آدم و حوا، کجا شد نوح کشتیبان، که وقت بود در طوفان خدایش بود پشتیبان. کجا شد یوسف مصری، جمالش بود چو خورشیدی، زلیخا بانوی دربار تمنا کرد از آزاری. کجا شد حضرت موسی، خدا داد معجزش عصا، بسا جنگید با فرعون که غرقش کرد در دریا. در این دنیا سلیمان بود که شاهی جن و دیوان بود، کجا شد عاقبت تختش چو اندر روی او نبود. کجا شد آن حبیب الله محمد ابن عبدالله، شبی معراج که بر کرسی حضورش خواند آن الله. نبی الله در این عالم به مثل ماه تابان بود، جمالی نازنینی او دلارامی صحابان بود. ابو بکر یاری غاری او، همیشه جان نثاری او، زی دوستی نبی قبرش بگردید هم جواری او. عمر مردی دلاور بود، نبی را یار و یاور بود، به هر امره که او می گفت خدا از رای او خوشنود. کجا عثمان بن عفان که او بود جامع قرآن، سخی هم بود از این نورین، بر اسلام کرد و احسان. علی داماد پیغمبر که بود شیری خدا حیدر، علی مردی شجاعت بود، مسلط بود بر هر در. همه چون رفتگان رفتن،
همه باری سفر بستن، بدیدم یک به یک دوستان، از این دنیا کجا رفتن. در این دنیا مخور بازی، چی نقشه ها تو می سازی، که عمرت 67 است، تو را دنیا دهد بازی. تو هم افسوس فراموشی، که آبی مرگ من